अदे मैम कंपैरिजन वीडियो से हॉर्से लेट्स गो दो सिले से मागी से अखोय मैम ना हायर किप दनिंग ऑन कंपैरिजन तो रोदो Realme 9 Pro 5G का अखोय की Redmi Note 11 Pro का को दो Redmi Note 11 Pro सिना 4G नि सिना 5G नि अदुनि को ले से दुति ये से कंपैरिजन से लोग से अदो सिदा हामा मागी संग का हायर गदी सि फोन सिदा मागी कंपैरिजन हायर गदी माय फॉर्म फैक्टर हन ये से मागी डायमेंशन की वरी सनर गदी को मागी डायमेंशन अनि मदम फजे अदुबो मागी साइज सिदी हाइदी मी मतुंग इन लेको हाइदी अतांग फोन ना पिक कनी डिस्प्ले पिक्चर कनी साइज पिक कनी फोन ना चरा पाक कनी सारो कनी ना चरा अहो मना पिक कनी साउनी अदुगो मम प्ले के मी या पामनी को कंपनी सर कोई फोन दुस लेरे सा होला के पि होला के मोइना लेरे अदुगा खोइ गिसु खुत्ते मी ना सांग पाइ के दोनी चरा खुत्तो जाना बम अपिक पम दरका ते दे खुत सांग मी दे अपाक दु पार साइ ना चरा खुत चन बने अदुना मी मतुंग इन लेरे अपाक अपिक पइ द के पैसा गी मतुंग इन लेते थोदोक्ते को दो सिलाइसे अदुने अदो मागी साइज की अदुदी अदु ओरे को अदुगा मागी वेट ने वेट सिदी मा सिना दि खितंग केनो हेले को खोगी Redmi Note 11 सिना Note 11 Pro से सिना दुम आई वीडियो द सांग हाइदे मोता 11 Pro दुम हरागे को अदुगा 9 Pro हाइना सी ओदन Realme को मे सान सम हागे दो Note 11 Pro की ना मागी से 202 ग्राम होय को माई वेट से अदुगा खोगी 9 Pro की ना 195 ग्राम ने सिना लुम इसे मरम लै खरा कई हाइदा सिगी मागी बैक से माई बैक से ग्लास नि अदो फ्रंट पुदी लो डिस्प्ले से ग्लास ओय ओइनर को दो लो ओय अदो बैक से को माई से सिना ग्लास नि सिना प्लास्टिक नि प्लास्टिक का ग्लास किंग अमतन दि ग्लास यावबगी खर देम लुम मनी को दगी ए मागी लुम से मैम ले हाइदि सुम बैटरी भी समानी नि से बैटरी न सुलुम हन बगे के मैम ले दा अदो मैम फोन नि सिगी मागी प्रोटेक्शन की हार गदि को अनिमक लेनमा कोरिन गोरिल्ला ग्लास 5 नाटन याव से दो अखोय गी 11 Pro सिना दि खर हेलि को हाइदि 11 Pro की न ममांग सु ग्लास मनिंग सु ग्लास ओमनि ना कोरिन गोरिल्ला ग्लास 5 तो ममांग साwi मनिंग साwi को अनिमक इन सिदा सिना अनि कोरिन गोरिल्ला ग्लास 5 तो दुगा सिदा ना अमतंग याव दिसे कोरिन गोरिल्ला ग्लास 5 तो अमतंग ने कइन हद मागी ममांग डिस्प्ले से ग्लास नि ना सिगी अमतंग को दो बैक तदि याव रे कइन हद बैक ति प्लास्टिक ने दुना सिना दि हेल अनि दो अनि और सिना 5 याव गरे कोरिन गोरिल्ला ग्लास 5 याव गेरा 6 याव गेरा Victus याव गेरा नत्रदना अखोगी सेरामिक याव गेरा ग्लास न थाव थादा दुम काइन को होय दाव यादन का हुदब मानी याव नि चांस दो अदुम कायदा मैम सुन खामनि फिबम जादन दाव याद खितंग अतुम बम न केन की बुम अतुम बम न कैंसल बुकुम बोर्ड अदुम काय थाव थादा दे ग्लास ते दुना ग्लास ओबेगी काना दबा हम सी होय को ग्लास ते हम काय गले प्लास्टिक काय गन दे दुबु डिजाइन दी ग्लास याव न दुम फजबने अदो मैम सी फोन सिगी अखोगी Redmi Note 11 Pro ददी IP53 यावे अदो सी यावे न मैम इसिंग दगा चंगागा वीडियो नंबर खोपे इसिंग मंग लुपसल तौदे अदुदी तौबिनि को अदु तो सोर नि फोन से सुमनगी सुम अखोनि पेखा हबसलगा गाड़ी थौरे टू व्हीलर थौरे दो नोंग तारे अदुदी पेखा द नोंग सोपगुम दु केम सो होदना बा चांस हंदना बा अदुगुमगी ने नत्रना टेबल थंगा इसिंग जोला हिजल बा कंथो याना तौगने अदो सिने याम कन मते को इसिंग दगा मंग द लुपसल 30 मिनट को लुपगा फोन गा वीडियो नम अदुगुमगी प्रोटेक्शन की माई पावर दुदी सांगदी यौदे अदुना अदु ओरे अदु सिददी सुंग यावद्रे अदुना प्रोटेक्शन की ददी सिने हेले खले को अदुना हजु फकी खोना सांगा हजु पा हरफदा वेट ददी Realme 9 कैनो सिना Pro सिना यानी अदुगा Realme 9 Pro यानी 11 Pro सिना लुमी अदुगा प्रोटेक्शन ददी 11 Pro ना फई अदुगा सिना खर नेमी को 9 Pro सिना अदुगा हजि अमु मागी डिस्प्ले की दम हायरदी कना हेला येंगसे अदो ना 11 Pro की ना हायरगे को 11 Pro की सिना माई डिस्प्ले साइड अखोय द सुपर एमोलेड डिस्प्ले ओरानी को माई डिस्प्ले से अदुगा क्वालिटी सिंग से अदुगा मागी 6.67 इंच ओरनी को मागी इंच से अदुगा 120 हर्ट्ज ओरनी अदुगा 1200 मागी हाईएस्ट को ब्राइटनेस के हाईएस्ट 1200 ओइदने माई पिक से अदुगा 2400 into 100 resolution ओरनी अदुगा 395 ppi ओरनी कंट्रास्ट को मागी अदुगा सी की हम हायर गना अखोगी 9 Pro की हम हारा ना 9 Pro की दना अखोगी 9 Pro दना सिदा आउट से 6.6 इंच ओरनी को कितंग सिदा मचा कितंग खक हेन मने को पॉइंट अमा तंग हेन मने अदो दुम सा माने हाय को सांग से कितंग हेन वानी 11 Pro ना डिस्प्ले 11 Pro कितंग हेन पाक पा अदुगा मागी सिना अमा सिदा सुपर एमोलेड डिस्प्ले और बिसे सिदा LCD डिस्प्ले और निको LCD डिस्प्ले और ने दुना मयक से क्वालिटी से एमोलेड ना दि हेन मनी को सुपर एमोलेड ने खरा हेन मने दुना डिस्प्ले में हम यंग मतम दा खितंग अदुम खेन को डल लोय बिता तुस तौबनी सिसे हाइपेड सेटिंग से जना सेटिंग से वाइट कैसे को अदुम कलर में हित अदुम डल लोय बिता तौबनी सिना ब्राइटनेस सिसो हाईएस्ट लाइन थमिसे को दो डल लोय बिता हाइपेड को मैम नम और मन स्क्रीन दो साना ओइबने दो खितंग मचु वाथरक पने सिसिना अदो कईगुम्बा मैम डिस्प्ले कारीदा मैम की फोन की डिस्प्ले कारीदना एमुलेट ना तांग हेंगनी को LCD ना होंग हेनी मयेक फजब हेनी एमुलेट ना मयेक फज हेनबई मतिक सी कईगुम्बा डिस्प्ले कारी मैम सिल्ले पैसा याम चंग हेनी एमुलेट ना LCD ना खरा होंग को पैसा चंग चांसे 120 हर्ट्ज ओय अनिमक चप मानरे अदुगा सिदा मागी पिक से को मागी हाईएस्ट से क्या होगे से Realme ना इथोमद्रे को मन इरम दे नेम रादी खंगे नेम बगी इबो तन इरम द्रे अदो अदुम हाइफेट मानबदी माले अदो खंगे खितंग हेनबदी माले को 11 Pro ना दे
aduna sina ne ina atopa brand si pangam pangban de ko MI pam si kema te ma hong song ye du mathak ta mai quality mai de ne ma su ne mi Realme wang su wang in ne do anam su quality wang ni ko aduga ne ma su ne mi im ne moi si mo te company yam lo changa le ko aduna yang wai ba aduga magi si phone si magi resolution haigadi 1080 into 2400 ne mai resolution che aduga magi 400 ppi ore ppi da budi kanon hele ko 9 pro ni hele aduga akhoi gi resolution de dam mam gi use ke mutung le dan cha ma no haina ba haina da adu le re adani ma dum sat mani khalli dan cha ada mam Redmi 11 Pro da model ba mai chipset ki haigadi MediaTek Helio G96 yaure ko ado G96 yaure aduga 6nm processor power efficiency se 6nm warni aduga magi octa core up to 2.5 GHz ne si phone si ge aduga GPU sina Mali ARM G57 ko 57 MC2 warni aduga akhoi gi 9 Pro dia sina magi Snapdragon 695 ne aduga magi 5G processor ju ore ko aduga 5G warni sina 4G aduga 6nm chap mane power efficiency di 6nm ngata ne aduga octa core up to 2.2 GHz ne aduga CPU sina GPU sina Adreno 619 ne do MediaTek se mam adum sagali ko na matan processor se do Realme se MediaTek yawo man thokre aduga liquid si sidana vapor oi de ko aduga sina liquid technology cooling technology yawo monda aduna hadi ing mai sang seng hange khoi Realme de thokre ko MediaTek yawo do mo de liquid technology yawo mam yawo kre aduna adum ingi ko Realme don si su technology do si yawo aduna inga kadra di khali ko yeng sina ga am kan heavy tawga do yenge game gi da gumba adugumba heavy ama tak salaga adana si phone ani sigi magi storage RAM and ROM hargadi 11 Pro gina ko 6GB 128 se 18000 na fangani aduga 8GB 128 na 20000 na fangani aduga LPDDR4X or ni RAM gi se ko 4X or ni aduga UFS ki ROM gina 2.2 or ni ko UFS 2.2 aduga expandable up to 1TB bok yare aduga sigi akhoi gi 9 Pro dana 9 Pro dia is monda 6GB 128 to aduna 18000 fangani price ni mak samani 6GB 128 ani mak so mani price aduga 8GB 128 to na mana phone se 21000 na fangani 8GB 128 da sina 20000 sina 21000 sina 1k hen ko lising am hen beduga kano da 6GB 128 ani ma price da mani ado kai ng khang kano da hen ka 8 da si sa ma bam thok ne 8 6 sa mana me ko 8 sa mana bam ni thoi moi he le do kai ng khang ga du na du ore moi company ge duga LPDR moi se 3x la 4x la iram de ko moi mention to amre aduna khang de 3x la 4x la se moi mention to amre ne aduga UFS pudi to amre 2.2 ne ni ma UFS sa mana re aduga 9 Pro gi di LPDR di moi extend to mention to amre aduga memory se expandable so moi mention to amre ko kya bo age sai di 512 yabra 64 bok tang yabra 1TB bok yabra do mention to amre to adu su khang de adana battery ha ga di akhoi gi 9 Pro di ase Realme 9 Pro di ase na 5000 mAh ni duga 33 gi magi charge ko 33 charge mai support of this yawi adapter ko duga sidana akhoi gi 11 Pro dane yawi se 5000 mAh battery sa manare duga magi sidana magi adapter yawi se support to 67 adapter yawi power brick to ko do 67 yawi support to 67 to we duna yang se sina dum helani ko ai kitang su ma tang to yenge do sina hen mali ko sina dum khara di hele do adune sina 33 sina 67 adana sigi magi audio gi dong haina audio se 11 Pro de sina dual speaker hadi ko stereo speaker the left right top yo speaker ani thola ma khon ho helani speaker ni balam ni na ado left right khang ne ado sidi single speaker tang ni oi de ko magi sidam tang yare sida mathak to saw de si earpiece ta khoi ngang stereo or so sida yaw de so sida yaw bi thoi ko do si this adu so oi de single tang si tang ni oi de se si sinar ni phone oi sanam da si se loud speaker tha de na sida sat pe do dum oi de ne da speaker dual jam yaw re mon da aduna tap su tap ni ko adu da gi adu oi aduna kidang nungai te du gi adu ga ma amaga na mam do thain so ai hai gam ne do ong ka hai ne speaker se sida ko sana dual oi se dual da sidam thoi ki sanam le jare do thoi ke ma khulak pa sina ho bo he mani ta nu ngam do sida oi bi le da dual da si khulak ta bi sida oi no bi do sina kha tap pa ne ba sina thoi ki khuli sina hen ne ba ho bo do ko ado sida yaw jar ko dual do na khara ong son mane adu ke stereo do ko adu ne adu hai ge ta adu hai gi ta ne du ga magi OS ta na sida na ko gi 11 Pro da na 11 Android 11 yani ko mon Android 11 version ne mon ya se duga 9 Pro da na Android version se drop ya ko da na Android version di si na ung hele duga speaker gi da na 11 Pro na ung hele ada mam sigi phone ani sigi magi camera ha ga di 11 Pro de ya sina 108 megapixel ni ko mai khwai saw maning de ya se 108 megapixel na khwai saw re duga magi camera pulap na mari ne maning de ya se camera mari ya re maning de pulap na
camera pulapna mari aduga selfie camera se 16 megapixel ne yawise aduga sigina khwaidigi sawise Realme 9 Pro gina khwaidigi sawise 64 ne khwai sawise aduga mai maning yawise camera ahum ne aduga back ta magi front ki selfie budi 16 ne selfie sa manare aduga back ta sina 108 khwai sawda sigina 64 dina 11 Pro na ungam me ko aduga mai camera su si mari ne yawise 11 Pro dana sidana 9 Pro dana ahum tang ne do quality megapixel su sine heli camera yaw su sine heli 11 Pro lo heli ko du ore do ani sigi ai mapan thoga na mage outside the real left na mage do mapan yong na mapan no lage fazana video ke ke du su do ani maki se si 64 ni mai khwa hai ase wa more de yaudre 64 sigina 108 megapixel ne yawise mapan no thoga ga na mage ma lage na ma du de camera gi si ngase sida ani mak change aduga slay se ko 64 han khalase so khalase megapixel gi di 11 Pro nom heli camera yaw su 11 Pro no heli ko adu sina loi hele megapixel su camera yam yaw du su do sama na ai khut chilang focus se mafam da dum lor si ko side dum lor se lam phang ra ani mok pa me wai number sisa ani se mam na color dum yeng le khangam ni uram ni hadi color se sisina masai natural ne batai se ko sisina artificial oi bane sigi 9 Pro gina artificial khar yarok ni aduga sina kano gi 11 Pro gina akoi gi natural ni ko erk tu sei horen ulake difference to mam da arke selfie am tor ulake horen dik khat abe ani se adama hazik nang gida 1x ta ten ko hoi keno da ten ko 64 da ma aduga songina 1 mai high size ne do sida 1x ke mo amon na mage 1x e of portrait tan gale sore den khali khong on gre na photo 1x ne ko mam lai se adum yeng biro ya ani mak lau kre sida mu white la ge 6 white amin ke ko no ka aman super white habra aman ultra white habra oi ni ani sigi company khat na ne why hey amon san na mage ya sorry kasi di khalan sida nam thong naw sida name do si se amu magi zoom se kya hu ya geng se khoi 9 Pro gin haning se 9 Pro ne ado 9 Pro gina ka du sida 9 Pro gisina magi khwadi zoom ngam se mai se 6x pot ngam ko 6x te ngam de 6x ke amana magi phone da gi tangai camera nam tho ko phone loi gi tangai sida na 6x mai highest 6x ne to ga sigi highest na sigi highest na 10x po or mali ko mam 10x po ni or se mam camera da sin num hele ko sin loi hela male aduga sigi mama Realme 9 Pro gi Realme 9 Pro gi na mai se khono camera na matam kitang natural or ko mai artificial kitang sang ni ba aduga sigi na keno khoi gi 11 Pro gi na natural direct work ni ko haidi ai selfie na make ba sak se ngau hon ba khop se so make nam sala ke bai success sida nam ni sapmani da sapman nam khim ni da sina hepek ngau bai tap tok dra yong yam sing ngau bai tap toi se ko si se sapman nam ne ba focus story dan to ore da ma sina hepek ngau sina oil yu bai tap to skin je yellow kitang sang bai tap toi se sina artificial ne ori se ko ma chu se khar ngau tho le do artificial pa ma sak adum editing hadi editing to adi loi ngau hun ba mu hun ba loi yai da do is adugumba yam janja oining de hadi sat phajan ge hadi sigum 9 Pro na fare adugumba artificial pa mana natural pa mana 11 Pro na dum yare do ani se man nungai taba ma haga din ko artificial ge ma di smooth oram ni na smooth oram ni si zoom ta matan na sama pa se samje phajana ungam se samje phajana ungam mai duga si natural ge di se urak ni ba kain hada si abu is si na hadi ani ma 16 or so si na smooth ton thok pani na mai artificial on thok pani my quality do wala ni ba sina masai natural ni quality de handar roi ba ko adu ne oi se adu nam si se magi se ko hadi 100 dana 30 fps tang ya du se 60 ya right duga 720 gina 60 fi ani 30 fi ani ko do sina lai se ai kan phone sing se camera khoi ngam tam de jar sa cha chingi khini ke san ye to phasana ma ke ni ta to ki ma hadi gimbal gum ha pi ta design jam ke ni tor ko camera khoi jar sing de na tap na lai se refresh rate ne 30 fps ne haji 108 ki kitang bi bawak pan ne do jar sing re tap na lai se quality khaji kan gimbal ta camera sin to ko camera le na ma Realme tang company ta na atop le na ma ado asina 720 60 tang ya ba aduga 108 ta ya da ba si yong yeng se 11 Pro ge mo 11 Pro da na
108 sisu 100 se 30 fps tang yade 60 yade aduga sidi video da de 9 pro ni helam ko sidi 60 mt yade 720 desu 100 desu 30 fps mt yade aduga Realme gina 720 da yaba 60 fps 100 da yada bado ani sin leise camera ga magi photo ga da di sin hele aduga video da na 9 pro nong henba Ado मैम सिलरे अनि सिगे को मैम ultra camera ki su do my specs ki su do ani ma dum aman sungami ani ma loi sak mana amana heli habe yar ko amana mati em de hel de amana battery de charging de helaga de amana mo magi hadi operating system de gum de helak ni ko de amana camera helaga de amana video de hen ma da मैम de duna ani ma karan heli sa hai ba yadre do adu ne dari sa ki situation se do मैम dum मैम apa मैम use ma tungina adum khanyai ko ni sa do adu ne adu lere ado video se matang se listen jarge मैम ना video se hadi sigum document thi bisa na hadi ani sigi comparison to se my point for na soi na jalo sai gi de ya ban te do hadi मैम na zum du ne ai hadi company ram ba moi hai ba du ne ba du na soi bisa ba ta yang wa na thi soi den ko tan zum ba soi draba na du to bu yang wa du na मैम ना nung si video na like to be ma no bu ko na subscribe to be ma channel se du ga ya di share to be ma du share ma to du na मैम share ama du na engwan yam sa support ama oi de ni ko मैम na du to be ma oh ya yam na wai sigum ba sam sam na ha sigum sem sam na wai ko do sin lei se du gi Realme gi मैम hadi brightness hai dom do ko to le da du do phayam team ne ju phang na ba phang de do sigum yang wa ba thing ne ko मैम company iram ju ko chang chang ai yeng khot na thi bo du na adui dong ta मैम na share to be ma do di lo sa video se stay home stay safe bye bye